indawo yamaphando. Angibingelele eqhawe neqhawekazi elidecide ukuthi lisastrade ligene ekhalam online. Sekhaya ke la lesivukuza khona wonke amahasi ahlukahlukene amakhona ngamakhona. Ukhalathi imbongo emnyama uyelubhoni unquke banqukele. Kulezi mahlabo phindini bayihlinzi yahleka unawo namhlanje. Emakhoneni ekhalam online namhlanje sihambile sawubula umnyango lapha izandleni ehlukile zanjena ezikhona kwizandla zothando. La khona umsunguli ne-founder yezandla zothando. Izandla ezifudumele zemfudumalo ekhona phakathi empendle Komane sihle namhlanje founder umsunguli wayo izandla zothando mina khalathi lo khona ngiyibingelele ngiyamukele ekhalam online babusi balikhulu ngiyakubingelela ngiyakwamukela ekhalam online siyabingelela qawo siyabingelela kukhaya online yasungula bonke bayo siyabonga izandla zivele ekhanda umsebenzi wabo siyabonga nokusimema sibe ingxenye yalo bingeleleke kakhulu kuwena mphathi hlelo umsakazo wakho nabalaleli bonke nababuthi bonke be-YouTube ikhaya online. Hayi sebonga kakhulu baba sebelikhulu ikhaya ke le baba sokhuluma basisho ukuthi ikhaya la khona siba khona abantu amahasi labantu abaphupha into engakazi bekhona bayibona ikhona bayenze futhi bekhona igcina bekhona ungomunye wabaholi esazi izandla zothando esizibona uzibekela futhi ezibona zine impact ngisho namakhaya esiphuma kuwona nokumakhelwane yazi sikubizile namhlanje abantu abakebone lo muntu owayiphupha ingakabonakali lento wayiphupha yazi yabakhona Cela uxoxela abantu ababukayo ngoba kunamahasi lahleli afuna ukukhula kuma leaders afuna ukuthola imenso ngoba into esenkulu kakhulu ukuthi akudlula imentorship ukuthi abantu babone ukuthi kuyenzeka lana bakhona abantu emakhoneni abaphushayo izinto zibe khona into eyenza usungule le organization lezandla lezi ehlukile izandla zothando kuyini baba uningi okuqala nje bamba iqhaza emphakathini esikhule kuwona nomphakathi esikhulisi ukwenza umehluko empilweni zabantu abasakhulayo nabadala bethu nokwenza isiqiniseko sokuthi njengoba impendle isemakhaya iba indawo engcono nabantu bakhona bangakhaleli kakhulu ukuthi baze basuke bophile emadolobheni ngenxa yokuthi ezinye izinto zenzeke so inhloso enkulu bekukwenza umehluko endaweni esikhulele kuyona kubantu abasha einganeni nakumathalente akhona endaweni Qawe siyabonga sibalikhulu izandla zothando esebenzela empendle futhi ezigabhakele endaweni eziningi ngeimpact eyenzeka izandleni zothando ngitshele baba usibalikhulu bakhona abacule emsebenzana nabo nabantu abadumile esenobudlelwane nabo ngoba kuma event esihambayo siyabona ubudlelwane obukhulile ngibuza lokho ukuze abantu bazwele kuphuma umsunguli ubudlelwane sobukhona nabantu esenzana abadumile yilo futhi sibeke lokho ukuthi kwenzeke emphakathini wayo Thembele ngiyawubonga kakhulu lo mbuzo akaqale endaweni esisuka kuzona njengalabo yabantu baliyezwe kazo lezo ndawo kuze kuzofika hlaba mkhosi Komani khetha in fact impendle yonke siye sibathatha abantu ngokuthi bayafana balungile bonke badumile kodwa ke siye sibabize abadumile ukwenza show ukuthi bazobona into esizenzayo ukuze impendle ikhule iphumele nangaphandle iyona ke inhloso yokuthi sibiza abantu abadumile abanjengo Ukhoza Mavuso nabanye ukudlo ku radio besondele endaweni namaciko ke njenganako Sidingo sibe nabo abantu bakhona nako Uzalo sibe khona bazosibheka ukuthi senzani endaweni so inhloso enkulu ke ukugqugquzela intsha yasempendle esakhula nomphakathi wonke ukuthi impilo ayigcini lempendle iyadlula impendle nakwezinye uma bebona abantu abancane abenza into endaweni ezikude babone ayakhula amaqhawe namaqhawekazi nabasaphupha futhi abasafuna ukubona ngoba indawo yethu iyahlonishwa uma ibonakala iphuma emaphepheni iphuma emaredweni ngenhlelo esuke ziphuma khona izandla zothando futhi befika labantu babalayo ngoba singofakazi zikubiza njengoba siyibonile impact futhi uthatha ingqondo zabantu kuyenzeka yini cela usixoxe mhlambe ngohlelo ekhaya ke manje
onale excuse akhala ngayo ukuthi siya register ama NGO siya register ama N.P.O but certificate azibuya ukuthi ijini yakho eqaleni kona njengoba sebeyibona isilapha isivuthwa indaba la iqala khona ukuvuthwa ibe njani ijini sibuya njani certificate futhi nokuthi sustaineke organization ngoba futhi ingenye yama organization esiyibona ine service ekhona empela mhlawumbe ukuthi ihlelo nababukele emakhaya ngingathi abantu ababe nothando umuntu athi meqala into angafuni into evuka manje ikhule manje ngoba lokho kungamenza ibala mhlawumbe umuntu angachaza ukuthi siqale iorganization ngo-2006 silekelelana nobaba uNdlela oyimeya namhlanje nabanye abaholi abakhona endaweni sathi cha asenze into ezokwenza umehluko emphakathini sangaphuthuma ukuthi kuyisitifiketi masingabuyi kodwa lesiwenza umsebenzi so sithi thina ke umuntu oqala into noma ngabe business ngabe NGO akabe nothando ukuze kungathi makudileyeka along the line abese eyeka ukumbe abese eyeka ngoba izinto zingahlangani akusheshi ke ukuhlangana into esengiyibile namanje nathi sisahlanganisa mina emkude ngibona kusekuhlangene kodwa thina esikhona siyabanje kusalingana so because ke siyayithanda into esiyenzayo siyayithanda indawo and lo mehluko sifuna ukubona wenzeka noma ngathiwa mncane kangakanani kodwa siyafuna ukuthi wenzeke ufinyelele endaweni ebesingacabangi zingafinyelela so abantu kabalindi certificate balinde beqhubeka nokwenza iphupho labo liwumpumelelo bakholelwe kulona into omuke wayiqala ukholelwe kuyona noma abanye bangakudikibalisa kodwa wena ungayiphikelele onophupho ngayo uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni kuthiwa asisebenzi ngephepha asisabalazeni ngale nto uNkulunkulu akunikeze yona esandleni ungakwazi ukuthi ukhipha abantu ubanikeze ilizwe imbongo emnyama uGalathi lo uyakholelwa ukuthi uMoses ukuba akazange atshela ukuthi into ayiphethe esandleni inamandla ayibona ukuthi inamandla ngana ungathuli nevision yakho ungathuli nombono wakho mekhona ubaba usubalikhulu abakwazi ukuthi kuyenzeka ukuphupha ukuze kwenzeke kugcine sekwenzekile futhi kubonakala emehlweni abantu siyabonga baba usubalikhulu mhlawumbe umbuzo engizowubuza ke emculweni mhlawumbe ukuthi ukhona umculo owuthandayo uhlobo luni umculo owudlalayo nje ngiyawubonga lelo thuba ngiyawuthanda kakhulu uMaskandi ngiyawuthanda kakhulu uMaskandi ngithande kudala nje ngisakhula kuze kube namhlanje ngingakusho ngokugcwele futhi ngiyalithanda iculo elisha noma ke ngingaxwayi abanye amaciko amanye amaciko futhi ngiyawahlonipha kodwa ke mina ngokwami ngiyamthanda ngenxa yendlela naye aphila ngayo nageza ngayo umphakathi lezo ngoba sifuna izoliveze libe kuningi ke engingakusho maziya nje nasekuthandeni into zesintu mhlawumbe umuntu angaphinde ngethuba lakho nginika lona abonge kakhulu ubuholi bale endaweni ngesandla sikababa uNcamalanga namakhansela omeya uNdlela siyababuka begqugquzela ukuthi uthande kube lapha yakho uthande uwena that is why ngithanda kakhulu uMaskandi ngoba kumina uyithina uthi uyilento esiyona siyabonga kakhulu baba sebelikhulu nanokuthi bayiziphi uma kwena phela sinalokho ukuthi mhlambe mase kubonakala izinto zikhaya kumele ube nalowo baba vuma dadaduma ulahla ubuya nanani uyaphila uyabaphilisa futhi abantu nengqondo obhalele zona nenhliziyo obhalele zona futhi mekhuluma amaleda kanje siyabonga necamele nje mhlambe liyohambe liyibona ikhaya lami ukuthi uyathanda ekhaya ayathanda ekhaya eminyakeni mhlambe siyakuyona mhlambe emibili ezayo usuka ku2020 mhlambe yini esingayilindele ngenhlelo sibheka ngokuzona izandla zothando engabenzi izandla zothando okunye nje ukuthi asibonge abantwana ababheke office othuli naboxoliswa odlenge onokwanda nabanye abakhona abaphathi behlanganisa nabanye sebesibaqela sibonga ukuthi bazinikele bayenza inhlangano iphile ngoba lena ngibona mina kahle kahle ngibona benza umsebenzi enhlelweni ezikhona zika2020 eyokuqala nje mhla ka1 baba uMsongo omphathi messenger kuse abantu abaningi
including nami ekutheni sithande ibhola sithande indawo sikholelwe empela so wandela konke nabo nezingane zakhe wanika thina abafana bebhola imessage ezithatha akekho ongayazi ikhulisa abantu abaningi kwazofika ku-generation la ubaba uMhlongo lapho eminyakeni emihlanu edlule noma ngaphezulu so sizokuhlonipha-ke ngedili lemidlalo ya under 17 kuzobe kufike abantu abaningi ongase uhalele ukubabona nabakwezinye-ke izikhungo ezikhona njengo-1 KZN TV bazoba khona nekhaya la sekuvula komunye umnyango-ke manje la sivukuza khona amahasi la ukuthi kuzobe khona ihasi esolivukuza mhla ka-1 January ubaba uMhlongo ubaba uNjumane osungule ithimu waphilisa abantu kwaphuma amalidi afana nobaba uDlamini obaba uSibalikhulu nekhaya online ikhala yatshela ukhona noma sikhathi zobe sikhona sisakaza bukhoma ufika uzosibona baba uSibalikhulu siyabonga kakhulu enhlelweni zonke eninazo ngo-2020 siyokhena silondoloziwe ngonyaka ozayo usola liphi iculo mhlawumbe singaze sihlonise ngalo mnyaka iliphi osolo lakulona ngokungangeni kwegcoka melisha cha sengowela konke encane kodwa-ke ya noma muphi ongasahlukanisi siyamsapota ngayo yonke indlela sithi nje abantu abavote benze impilo ibe mnandi kungenwe kahle onyakeni abantu bazibheke bangaphuzi kakhulu umuntu aphuzele ngasekhaya nabantwana laba bangadlaliswa over umuntu azivikele afake izivikele ijazi bese-ke intsha izihloniphe sibonane ngomhla ka-1 siphilile sonke enye-ke into esingase siyisho ngemvume yakho mphathisi ngo-2020 sibheka ukunyusa kakhulu amalungu enhlangano lawa esinawo ukuthi abantu beshonele sibalekelele sizobe sinomhlangano omkhulu futhi ngomhla ka-6 umhla ka-5 njalo ngonyaka siba nomhlangano wokuqala wonyaka so sizobe sinalabo bantu eMpendle Hall siyafisa mhla ka-5 January siyafisa bonke abanethuba bafike bengaba amalunga noma bangaba bawona bajoyine emebethanda ukuqhubekisa inhlangano yephana siyabonga kakhulu baba uSibalikhulu siphamisela izandla futhi njengoba sikubizile la ukuze abakubone ngiyathemba futhi ukuthi ungaphinda usitshele ukuthi njengoba sikuhlonipha bakhona sebeqhamukele edefethi lobona lo msebenzi ukuthi usuke wahlonishwa kangakanani abantu bekubiza igalelo ngoba nathi sikubizile namhlanje ekhaya lami siyahlonipha baba uDlamini asibonge kakhulu nami ngizizwa ngithobekile kwikhaya online noMfokandlela umphathi walo ngiyamhlonipha kakhulu ngiyasikhumula isigqoko ngithi akhule bayeni nayithimba nonke basakazi namakhamera emenwenu kade ngimake-up la ngithi nje izandla phezulu abantu-ke abaqhubeke namathalente amancane azabe makhulu angisakhumbuli kahle ukuthi bengithi ngifuna ukuyaphi kodwa-ke okubaluleke kakhulu nje ngiyabonga kakhulu isupport yenu ngithi laba sebeke basihlonipha babona kwikhaya lami ezwela ukuthi nalo liyasihlonipha sithi abalihloniphe nalo sibonga Ukhozi olike lasihlonipha sibonga social development ngesandla sale organization elapha e-18 day ubabthini Khulu mangingaphazamisi nempendle as well municipality wakhona sibabonge nolungisani Hadebe lapha eNguka abantu abasihloniphayo namabandla-ke sibe sayithola i-recognition nakwilanga siyabonga kakhulu marathon comrades ubaba uNgcobo umqondisi lapha entshe abantu abasuka la endaweni labo abenza izinto zenzeke siyabonga kakhulu izandla zibheke ekhaya baba Sobalikhulu siyabonga ukuthi uhloniphe uzikhaya ikhaya lemfudumani ungasiyeki silandele ikhaya lami online asimile salandela amahasla nabantu esizemva kwabo kwabaphuphayo abaphupha abantu isiphila siyaphupha nawe ephupha uyibona usiphila kunjalo nje yelo bone ukhala athi imbongo emnyama ngquke mangqukela umlungu weplaza inuni bayahlenzi yahle sikoloze simehla buku usilandele ikhaya lami online siyabonga kakhulu sasitrabe nje ukuthi ikhaya lami online siyabonga kakhulu baba Sobalikhulu siyabonga kakhulu sicela ukuvalelisa-ke emphakathi nababuki bekhaya lami online sibonge lapha kwi-1 KZN uma usivumela kunondaba nethimba lakhe
uzobe khona la eKlaba Mkhosi sithi nje uyobe nekhaya lami online. Siyabonga 1 January ahlakane lapha yana 1 January live siyabonga kakhulu kube usasifake. Ngiyabonga kini nonke, ngiyabonga abahlali bengu ngokusapota kwenu nonke, ngiyabonga kini nonke, ngiyabonga webahlali bengu. Kuwesha ndoda ngithi mina ngutshaka kwaZonto dumakhule phenzo ngokushaya ingoma ufakazi wena phela sodobe bathena ngabe qhobathi mfana umuntu makhophozi